Isiqephu sanamhlanje singesokugcina phansi kuka season 1. Sithanda ukunibonga nonke ngokuthi nihambe nathi kuze kufinyelele la. Ngibe sengishumayela ngoHebrews 10 verse 25. Igama lami nginguphumelele Mqadi. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela. La sifunda incwadi ebhalwe ngumbhali esingamazi, kepha esikwaziyo ukuthi abantu ababhalelayo babe ngabazalwane abangamaHebheru noma babe ngamaJuda. Okunye esikwaziyo mesicaphuna lapha ku verse 32 ukuthi babebhekene nezimo ezinzima kakhulu, nesimo sokuthi uhulumeni wesikhathi wayemelene nenkolo yobuKristu, manje enza ngayo yonke indlela ukuthi impilo zalabazalwane kube impilo ezinzima, ngoba siyathola ukuthi babedelelekile, bethukwa ngisho phambi kwabantu, baze baphucwe ngisho imizi yabo. Ngiyacabanga nje ukuthi into enzima kakhulu le, nawe musu uyibheka ngamehlo engqondo, ukuthi ungathi nje usawukhokhela umuzi wakho webond, uyithole nje usukhishwa ngendluzula ngenxa nje yokuthi ubutshela abantu ukuthi uthanda uJesu. Uyithola nje ngempela ususetilongweni, uhlala nabantu abayingozi emphakathini, abakhishiwe emphakathini ngenxa yokuthi bayingozi, abantu abanjengabadlwenguli nabantu abanjengababulali, bese nawe uyofaniswa nabo. Uzothola nje ngempela i-criminal record ngenxa nje yokuthi wena usuke wamemezela ukuthi uthanda uJesu, futhi uyafisa ukubona abanye abantu bemthanda uJesu njenganawe. Ngiyacabanga ukuthi kwakuyisikhathi lesi esinzima kakhulu kubazalwane bangaleso sikhathi, ngoba namanje izimo ezikanje siyayithola kwamanye amazwe njengoChina, la khona ukuba umzalwane kuthatheka njengento ubugebengu. Ngakho-ke labazalwane babebhekene nembila yithutha ngaleso sikhathi, impilo zabo zinzima kakhulu. Uyabona nje mina mengathiwa nje ngumfundisi webandla elihlupheka kanje, ingqondo yami ngangitshela nje ukuthi lawo bazalwane angibatshela ukuthi abazami ukuthi bahlise kancane ukuyokhonza, bahlale emakhaya isimo size sithi ukuba ngconywana. Kodwa okungithusa kakhulu ngaleli verse engilifundayo ukuthi kunokuthi umbhali wamaHebheru abatshele ukuthi bangakhonzi ngenxa yokuthi ukukhonza ikona ekubukeka sengathi ikona okubafaka enkingeni, ila khona ethi mabahlanganyele khona impela. Ubabizela ukuthi ekuthenini abenze lento eyenza ukuthi impilo zabo zibe nzima, abenze lento le eyenza ukuthi babe nama criminal record, abenze lento eyenza ukuthi bahlambalazeke emphakathini, abenze lento eyenza ukuthi imizi yabo ithathwe, lento le ayibiza ngokuthi ukuhlanganyela. Uthi mabangayeki. Manje iyathusa lento bangcwele, ngoba siphila esikhathini la abefundisi besikhathi bezama ngayo yonke indlela ukuthi benze impilo zabazalwane ukuthi zibe lula. Angisho ukuthi ngimelene nokuthi impilo zabazalwane zibe lula, kodwa engizama ukusho ukuthi ezinye izinto esiqhamuka nazo ngoba sithi sifuna ukwenza impilo zabantu zibe lula, ziye zibalimaze abantu ekukhuleni kwabo. Kona ngiyazi ukuthi siphila esikhathini la khona siphila phansi kwento ebizwa ngokuthi isikhathi se-convenience, phecelezi ukuba lula kwezinto. Sesiyakwazi ukuthi sihlale emakhaya, si-order ukudla, sibone ngesithuthuthu sesifika endlini. Manje le culture le noma lolu siko lokuthi impilo kumele ibe lula seliqalile langena nasesontweni. Yingakho nje nentshumayelo sesiyishumayela sezaba 15 minutes 20 minutes, ngoba sicabangela abazalwane ukuthi intshumayelo meziba nzinde abazalwane bazoshiya bayokhonza kwabanye amabandla. Msizama ngayo yonke indlela ukuthi sibenzele kube lula. Nengoma esiculayo manje, ingoma ithi iphelele, inama verse ne chorus, bese sicaphuna nje i chorus
bese siloko silicula siliphinda kaningi siliphinda kuze kuphela u10 minutes iphinda into eyodwa, ngoba lokho kubukeka njengento ezobalula. Uyabona, abazalwane akudingi ukuthi baze iculo balazi lonke, kodwa nje noma nje bangaphinda into eyodwa kulungile. Bangcwele, even nendlela esesikhonza ngayo bangcwele kwaba yiphutha ngesikhathi sokhuvethe uCovid ukuthi sijwayeze ukukhonza ngeinkundla zokuxhumana, ngoba nakuba izinkundla zokuxhumana zikwenza ukukhonza kube lula, kodwa izinkundla zokuxhumana azimkhulisi umzalwane ngalendlela le ukuhlanganyela ubuso nobuso ekumele engabe kumkhulisa ngayo umzalwane. Nendlela esesatshela abantu ukuthi beza ngayo ensindisweni sekoba indlela eyenziwa yabalula, ngoba manje angithi siyasaba ukutshela abantu ukuthi bamele ukuthi beze kuNkulunkulu ngokuthi baphenduke bashiye izono zabo bese bayakholwa nguJesu Kristu. Manje sesivele sibatshela ukuthi izimoto zabo ziyeza, sibatshela ukuthi imizi yabo iyeza. Uma siqeda lapho bese siyabatshela ukuthi abasho umkhuleko emva kwethu. Uma bewushilo umkhuleko emva kwethu sobe sesiyabatshela ukuthi sebenakho ukuphila okungunaphakade. Izona zonke lezi indlela lezi ezenza ukuthi esizama ngazo ukuthi senze impilo zabazalwane ukuthi zibe lula, ezijika zenza ukuthi abazalwane bengakholwa, uma bekholwa zenza ukuthi abazalwane bangakhulu ngalendlela ekumele ngabe bakhula ngayo. Lo mkhuba lo wokuzama ngayo yonke indlela ukuthi senze impilo zabazalwane zibe lula iwona lo owawubambe inkosi uJeroboam. Ngalesa sikhathi bangcwele umbuso kaIsrael uqhekeka uhlukana phakathi, kuba khona iNorthern Kingdom neSouthern Kingdom, phecelezi izizwana eziyishumi engaphezulu nesizwana esisodwa esingezansi. Lithi iBhayibheli uJeroboam ngenxa yokuthi wayesaba ukuthi abantwana bakaIsrael bazomshiya lapha ngaphezulu bahambe beyokhonza ezansi lapha kwithempeli likaSolomon, ngoba ithempeli likaSolomon lalilihle. Lithi iBhayibheli wakha izithixo ezimbili wabenzela abantwana bakaIsrael ukuthi kube lula, singasaba khona isidingo sokuthi bahambe ibanga ukuze bayokhonza. Lo moya lo wawubambe uJeroboam kusayiwo lo okhona ezikhathini zamanje, lapho khona sihlezi sicabanga ngezindlela zokuthi singenza kanjani ukuthi impilo zabazalwane zibe lula. Manje uyangithusa ke lo mbhali wamaHebheru, ngoba into ayibhekile la ubheke ukukhula nokusizakala kwabazalwane, akabhekile kakhulu ukuthi abazalwane bahlale ngokunethezeka. Uthi umbhali wamaHebheru singakuyeki leli gama lokuyeka, mesithanda singalihumusha ngokuthi ukushiya. KwisiHebheru lisho ukushiya, ngesingisi lisho to forsake. Ilona gama leli uJesu walisebenzisa esiphambanweni ngenkathi ekhuluma noNkulunkulu ethi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Leli gama lisinikeza umqondo wokuthi umuntu uqale wacabanga wazindla ngokuthi ngeke aze azibandakanye nabantu thizeni. Linalo mqondo lo ukuthi ucabangile bese wakhetha ukuthi angeke uzuzibandakanye nabazalwane. Iwona ke lo mkhuba umbhalo wamaHebheru awukhuzayo. Ngamanye amagama uthi umbhalo wamaHebheru into engakwenza ukuthi ungahlanganyeli nabazalwane izinto ezingale kwamandla akho. Mhlambe uyithola usesibhedlela noma mhlambe uginqeke nemoto, then ke ungakwazi ukuthi ungahlanganyeli nabazalwane mhlambe ngezimo kanjalo, kodwa asike esinye isizathu ekumele simenze umzalwane ukuthi akhethe ukungahlanganyeli nabanye abazalwane. Ngamanye amazwi kunezizathu enkungamele ukuthi size sizi-entertain nokuyi-entertainer ezingenza ukuthi singafuni ukuhlanganyela nabazalwane. Mhlambe nje isizathu esinjengokuthi laphaya ebandleni bacula ngendlela ongayithandi, akusona isizathu lesi esingenza ukuthi ungafuni ukuyohlanganyela nabazalwane. Nokuthi mhlambe ngesonto elidlule khona umuntu ongakuphathanga kahle,
akusona isizathu leso esingakwenza ukuthi ukhethe ungayibandakanyi nabazalwane. Mhlambe isizathu esinjengokuthi abakakuniki isikhundla usuneminyaka ewu10 ukhonza kodwa akasitholi isikhundla, noma mhlambe oyithola inhlonipho ngalendlela ubucabanga ukuthi uzoyithola ngayo. Leso naso akusona isizathu esingabanga ukuthi ukhethe ukungahlanganyeli nabazalwane. Nesizathu esinjengokuthi mhlambe ukhathele kade usebenza i-night shift emsebenzini, nokuthi mhlambe i-exam yakho unesivivinyo kumele usibhale ngoMsombuluko, ngakho ke usukhetha ukuthi ukhonze ngeSonto. Akusona isizathu leso ekumele senze umzalwane ukuthi angayi esontweni, ngoba ubuwazi sonke lesikhathi ukuthi i-exam ingomsombuluko. Mhlambe isizathu esinjengokuthi nesizathu esinjengokuthi mhlambe kunogogo lapha esontweni ongamthandisisi, noma mhlambe ekhaya kini bakwenzela umcimbi ngeSonto. Uma ekhaya kini besakwenzela imicimbi ngamasonto, kusho ukuthi abazali bakho abakakwazi ukuthi uhlobo luni lapende lomzalwane, ngoba uma umzalwane kumele ukuthi khambe bakwazi kini ukuthi mabekwenzela into ngesonto bachaza ukuthi leyo nto leyo bazoyi-attenda bodwa, ngoba bangcwele. Uma ekhaya kini bekwenzela umcimbi ngesonto bese wena ukhetha ukuthi ungayi kohlanganyela nabazalwane, yila khona usuke utshela khona ugogo wakho ongakholwa, utshela khona usisi wakho ongakholwa, utshela khona uma wakho ongakholwa nobhuti wakho ongakholwa ngendlela eziphansi ukuthi kahle isonto alibalekile kimi. Usuke ubatshela ngendlela eziphansi ukuthi lento oyenzayo kahle uyayenza nje kodwa ayibalekile kuwe. Lithi iBhayibheli njengomkhuba wabanye. Leli gama lomkhuba bangcwele lisinikeza umqondo phecelezi ngesingisi lisho a habit. Abazi kangcono bangcwele bathi ihabit noma umkhuba into oqale uyicabange, emuva kokuthi uyicabangile bese uyazindla ngayo, emuva kokuthi uzindle ngayo bese uyakwenza, and then emva kwesikhathi bese ugcine sekuyinto oyithandayo. Ngamanye amazwi ungahlanganyeli nabazalwane kuqala kancane kube into nje oyicabangayo uyicabange ngomgqibelo ukuthi othi ngingahlanganyeli kusasa ngoba ngikhathele, kodwa emuva kwesikhathi kuhambe kugcine sekuzenzakalela, ugcina usubona ngoMsombuluko ukuthi ayibo angiyanga esontweni izolo. Umkhuba kepha umkhuba omumbi. Leli gama lekuvuselelana lisinikeza umqondo wokwakhana, lisinikeza umqondo phecelezi we-fellowship, ukwakhana. Masikhuluma nge-fellowship bangcwele noma ukwakhana, sisuke singakhulumi ngokuthi uma sekuphela inkonzo bese siyoma lapha sesikhuluma ngebhola, sesikhuluma ngesibhakela, sesikhuluma ngama-idols, sesikhuluma nge-generation. Akukona ukwakhana lokho. Nakuba lezi ingxoxo lezi bangcwele zibalekile ngoba izona ingxoxo ezisisizayo ukuthi sazane kangcono, kodwa akuzona ingxoxo ezisakhayo ngokomoya. Kodwa uba sikhuluma nge-fellowship, la sisuke sikhuluma khona ngokuthi sikhulume ngezinto zikaNkulunkulu ngenhloso yokugqugquzelana nangenhloso yokuthi sakhane ngokukamoya, sikhulisane, sifinyelele la khona sibadala khona enkosini. Uzokhumbula ke bangcwele ukuthi ngalesi sikhathi lesi ufuna ukuba ilunga lebandla phecelezi usayina i-membership. I-membership awungayisayineli uyisayinelele izinto ozoyithola ebandleni, nakuba ziningi izinto oyitholayo ebandleni, kodwa wawungenela ebandleni ungenela ukuthi kunezinto wena ozozinikeza abazalwane abazokwazi ukuthi bayizuze kuwe. Ngamanye amagama, ngenkathi uvuma ukuba ilunga lebandla, wawuvuma ukuthi labazalwane onabo ibona bazothatha uthando lwakho, labazalwane onabo ibona abantu abangumndeni wakho, labazalwane onabo ibona abantu abazodla imali yakho, labazalwane onabo ibona abantu abazothatha isikhathi sakho. Ngakho-ke kumele senze njani ngalabantu laba abathi sashiya isonto kepha sangamshiya uNkulunkulu? Abantu abakhuluma kanjalo bangcwele
nakuba zikhona izathu ezinhle zokushiya ebandleni, kodwa abaningi abasho njalo abantu abangazi lutho ngesonto nabantu abangazi lutho ngaloNkulunkulu abakhuluma ngaye, ngoba badidiswa ukungazi umehluko phakathi kwezindonga zebhilidi nebandla, ngoba iBhayibheli lisivezela ngokusobala ukuthi ibandla ngabantu ababiziwelwe ukuthi babe umndeni kaNkulunkulu. Kepha ibhilidi indawo la besuke bekhonzela khona. Manje abantu abaningi abathi balishiyile isonto besuke besho ukuthi abasayi ebhilidini, kepha uNkulunkulu sebemkhonza behlezi emakhaya ngendlela zabo. Labo bantu bayazivezela ukuthi abalazi ibandla ukuthi lini futhi abamazi uNkulunkulu, ngoba uma bebemazi uNkulunkulu ngabe uNkulunkulu bayayilandela imiyalelo yakhe, ngoba eminye yemiyalelo kaNkulunkulu ukuthi mabahlanganyele nabanye abazalwane ngesinye isikhathi. Ngakho ngaso zonke izikhathi, ngakho ke awukwazi ukuthi ngimthanda uNkulunkulu kodwa ngizonda imiyalelo yakhe uNkulunkulu. Bese athi umbhalo wamaHebheru, ikakhulu njengokuba nibona usuku lweNkosi lusondela. Ngamanye amagama umbhali wamaHebheru uyasivezela la kafushane ukuthi as much as kukuhle ukuqala kahle, kukuhle nokuqhubeka kahle, kodwa kuhle kakhulu ukuqeda kahle, njengoba senibona ukuthi ukubuya kaJesu sekusondele. Kuyoba kuhle bangcwele ukuthi inkosi Jesu isifice singabantu abalithandayo ibandla lakhe, singabantu abalikhonzayo ibandla lakhe, singabantu abachitha isikhathi nebandla lakhe ngokuthi sithanda abazalwane, konke esinakho sikushare nabo abazalwane, ngoba abazalwane bangabafowethu esinabo la emhlabeni, kodwa futhi bangabafowethu nodadewethu esiyophinde sichithe nabo ingunaphakade. Ngithanda ukunibonga nonke ngokuthi nisilalelile kusukela kwi-episode 1 kuze kufike kule episode yokugcina. Njengamanje i-podcast izothatha isabatha ngoba asizoposta izinto, sizobe siphumule inyanga eyodwa noma izinyanga ezimbili. Ngidlulisa kakhulu ukubonga kwami okukhulu kubafowethu engize ngikwazi ukubabala bonke ngamagama, abadlala indima enkulu yokuthi basikhonze ngokushumayela kuona wonke lama season awu-24. Ngibonga kakhulu nabafowethu engisebenzisana nabo kwi-podcast ngoba angingedwa, umnumzane uMvelo Mkhize kanye nomnumzane uSanele Ngobese ebengiloko ngibambisane nabo kamnandi. Ngithande ukubonga nebandla lethu esisebenza ngaphansi kwalo elisinikezile igunya lokuthi le podcast siyenze iLiving Hope Bible Church Pietermaritzburg phansi kwabuholi bukamfundisi uAndrew Zekfeld nabo bonke abanye abafundisi ababambisene naye. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku Spotify, zisatholakala ku YouTube, Amandla Ensindiso podcast. Uma nifuna usibhalela i-email siyatholakala amandlaensindisopodcast@gmail.com. Siyabonga kakhulu, inkosi iqhubeke njalo ibusise.